أشلدوغ شتو ماشو راديون كوارش كيلنش تهان سيجل غيق بيت بريتو ديدو نوخشي چوهلور شتول شبو في إزر تحباي اسمت يرواخرخو коронавирусан ундуй хошиаздо Грозный информ агенталу. Эпидемия республики Хаяжи чан мокшалзин елх Эзер прибай вюрихит пациент карантинер давякна. Ишт эчадина республика ковид эсн ундал верик бай вестгет сайт дархохилар. كحاج تقي دي ساعة بيلقل فيلا تقي يلخ دارخو غولي خلا بخبعي شين باتيانتان فيلا إس تحاج دينا حبوسا قلب سيد كافكازيح كورونا فيروسان انخ فيلا يلخ دارخو فيروس قاستنا قي بخبعي فيرهيت واخر خوجنز قاستن دقبو اندالش كراج سامن چوح كرسنا دار مقع فيزدغيت قيسن ووشقيت تتقاح Отюкан дюнен чух коронавирусан инфекция белчи терах кобай эзералт иқна Хопкинс Джон университет зирш течадерц. Эпидемия югиял чана 1 миллион совах рахочинс қастена вирусан ун. Дарбхила 10 миллион ворбай эзергерг пациента. COVID-19 вирусан ундал нахт их духиларц халхарч метигаю Американ центюрт штатш. Шоло метиг даляцна юсичуну. Официал зиршт тигах шибай ахбай эзерстагву COVID-19 йолш. Колш метик адатарила Великобритании. Шибай тгай ит эзерстагву тигах ундал. Коронавирусан ундал нах уахбах кечинж гюмскоштан дарбанцин люрша лорижарша дехалх кюртчлюран эдилнир шайн вируса хларве тюшдоз барзака медицин гирс белхе юрк хилитер дарбан хусаман холлях воттин протест акции лазартнин кюгалина белхошна юк хадевни ерзер дарбанцин حكمو شين دوخ بيخشت ازادوتور شينيس берег динаша таюрк люр шайн элазмигар дубохш Республикан парламент спикер Даудов Мухаммад Хечер гимси конфликт ерзу алшонс. Дарбан хусам кюртлор Энгеноев Ильяс держер даво куш тюнмет мукшал алшеран министр Лятин Ахмадов Муса Хутош дерзина дов. Дагестанерч эндирей эвларгаттам хойхилтерлу прижимстеглюх нохчечуч ницане структур шияздо хамин гирсышка. Дагестан дознышка хадар чадина полис хош. Махкарч ницхошнт эдерена полис хошт элиташда алшонс арбеул цершцбютски гирхой лацел. Золом хошка герзду нохчечуен люемарстюлч жимчмашена дастилш буйш дитина чухачулки министралан векалу хамашка. ماشو راديون صابول خامش برش لديونش ألسمش بيشت خسايت سسال ماشنشكا